Abahingi obwire obwingi nibakozesa ebiruga omu misharuro yaabo okuriisa amaka gaabo kandi enshaagi baziguza kutunga ebi barikwetaaga nk'okushomesa abaana n'okutunga eby'amagara. Mr Erasmus Nsabimana ori chairman w'entebe ya kashatu omu gombora ya Nyarusiza naagira ngu emihanda esiisikiire eri ahansi ya UNRA hamwe na Kisoro District Local Government. Ogu naagira ngu omuhanda gw'oburambuzi ogurikukwata omu tawuni ya Kisoro mpaka National Park ya Mukahinga gukasiisikara kandi eki nikicumbagiza obuheereza na munonga omu kutambuza ebihingwa byabo nk'obutunguru hamwe n'emondi. Imihanda yose yapfuye ya Nyarusiza na cyane cyane umuhanda wa Muhabura, umuhanda wa Tourism Road, umuhanda wa Rurembwe ukorwa na district. Iyo mihanda yose yapfuye ntaho umuntu yabona aho kunyura. Nsabimana yashaba abataka kukwatanisa kukora burungi bwansi bakekorera enkuuto. Kandi ku rundi ruhande ndi gusaba n'abaturage kugira ngo dufatanye nyabuna tutarinda gavumenti twifatiremo ahari habi dukore na burungi bwinsi. Niyongabo Rabani uri kurambuza kandi omuvugi w'abarambuzi yashoboja kwenkuuto mbi zicumbagiza obuheereza na munonga omu gorilla tracking omuri Mukahinga National Park ahabw'okuba oruguuto oru orwa hati tirukarabwamu. Ibintu byose n'umuhari cyane cyane umuhari gw'abakerarugendo kandi gavumenti yararangije kwishura compensation ikaba twe tuzi ngo muri guno mwaka irakora none twarategereje tugahewa. Hakiza Rogers orukansara wa Rukongi Parish omugombora Nyarusiza yashobora kwenjura esiisira emihanda ekiteganisa eby'entambura na munonga okutambuza ebihingwa okuhika omu katare. Ogu yahamusiriza ku ebeeyi y'ebihingwa eshumire aha katare k'omunda ahabw'entambura mbi okuhika omu butare. Gusaba kubuyamba gavumenti izinyuzemo karagita muri Kisoro irimo iziyamba inyuzemo ntuza tubone ko twajana abarwayi bacu n'imyaka yacu. Get a patient from let's say Musasa going to Nyarusiza Health Center 3. It is a problem because we have to carry a patient and because cars cannot access such areas which are hard to reach, and we would like to ask the authorities to come up. Gervase Muruta yashobora kwenjura nyingi esiisira enguuto bwa hati zijwire amabaare ekigumiiza omu kutambuza abarwaire ahu bashaba gavumenti okubakwatiraho. Abataka abandi orubanja barutaha abebembezi baabo ahabw'obutabafaho ekibagyemeserize kwekorera enguuto zaabo nk'abataka. So far there is no one who has come to the rescue except some people who the former MP Honorable Sam Witangara who was cooperating with us to give us something. Amakuru agagashakwa Adonia Atuhaire habwa Tayari West ag'Enshonga.